Мына өлкө башчысы Садыр Жапаров ысык көлдө чолпонатада жүргөн экен. Бул жакта жаштардын баары президент менен сүрөткө түшүп жатышат. Мына эң жөнөкөй карапайым президент. Мына кадимки эле эл менен аралашып, эл менен баарлашып турган учуру. Гостеприимность на высшем уровне. Ya bunlar her bir sene cedap başlıyor. Марфа, алеймен чыгып, нарагынан тур. Пойдемте, мышка. Мына жөнөкөй карапайым. Kıtay'dan mutlular aldık mı? Anıma oyununa kalmadı. Takipte çok kafesine oldu kalmadı. Özünüzü qanday yasab atasız? Жақсы. Bu aleyküm assalam. Ya mu'minin tartib qo'ymaydi. Bu qap-qara bo'lgan mala ekan, mala bes qila ekan shunda. Allah tamam ne zor koysun. Gelmiyorsun, eliyorsun, geliyorsun, aman olsun. Sizga axiradan beri kerak yo'q. O da son zamanda yerin ağzındaça. Atın kim beri bala? Qancha yoshdasan? Sentyabrga чейин андай Бишкек, Ош тегерегинде баягы түздүктө жашап, анан бирок кыш күзүн отопление колдонгондорго аларга ограничение киргизебиз. Тоолуу райондорго, Нарын, Ат башы, Аксала, Акбала, Чапкал, Алай, мындан ограничениени алып коюп, 77 миллион.